Kum shibenta ban aimen sim yake kena pulie ke belawan syakmat aki eksamen bat bakin lak ban beteng ban lep ha shu ha ke sisa jan jung katayo beladep ke seng samla dangar kala penlong ya ke Academic Excellence Award arajat alpausan ha ke balapen kup buram ya prangut ki samla ke belapas bah ha ke eksamen SSLC bat HSSLC. Ya kini kejumpan kup buram yang kena pulie la penlong ha ke Community Facilitation Center Dangar. Kebenlong ru kejung pensyur kibai pat kisamla jong kesnong bakendak bah ki eksamen jongki. Ha ka ba unong ai boit ketrat puli putih kejela uba Himalaya Moktan Changpliang kumukongsan ula pun kup buram yang kini kena pulie ha kejenar kat lang orang ba snong uba HSSM lia kiru rang ba jong kesnong kino hikai school lembat ki kimi kpa. Uba Himalaya Moktan Changpliang ula ai kublai ya keseng samla dangar kebelah syim kini kesenjam banang pensyur bat ai mensim ki samla pulie. Dek ba ai ka kusnam bar ula pen pauru ba ke sorkar jelah po gejing alam jong keseng NPP mentah kesnam. Kelawan rak gejing kelah ha ketenat puli putih ha ka babon ki kon samla ki lapas ba. Ula ong baki kimi ki kpa ki dan kam menpet ya laki kon ki ti begin trishtom. Bat kumjur ugi no hikai skul ki balongkum ki kimi ki kpa ki baar. Ula ong bah ketain kaput ki dan shibon ki kimi ki kpa ki bomnang bom start ila dia. Ndrek smutu gejing koridor ke puli putih kumta ki trishitom tang meniok penang pen start ya laki kon. Kemanang kiu na kawai stem semua stem. Amdan syu kajing od jing nam jo kino hikai betong badu tulap medagi kino hikai baro kiyo bet haka akaun jong ki ketulap ke poi bet man ubenai. Kata kelong kajing persyang na kelia ke sorkar. De abang ngile kata ngile ya benda kalawai jong kini kikon samla jong. Ngile ya benda kalawai jong kani kecela jong. Kenapa? Kini kikon jong. Kinlong beriu man beriu. Menta akan ikatan jong. Nang ni na dangar ompat don hadu menta iwei doktor bapas doktor. Dong abu Ahmad jong pi kokon. Ya kata thong ka challenge. Bahkan nomor apa yang pi pila apa pin sim ya kata ka challenge benong nganlong i doktor ba nungkong jong kani ka snong dangar. Oh, you don't come ki engineer, you don't come ki MCS officers, you don't come ki IS officers. Topet jangan. Yo kilek dang hasor shalong ni syai ka khame ka penbit ka sor rohwe konkret saya ka kot kasla boy keting susi hieng hasem. Akwa ya bi ba penetration training not. Kenapa pin pensarong ya kan dekat time dungi ya kan dekat dong dungi. Kumbang ni rasu sarong ya bi ba pila le ha kan dekat exam ta. Kumjur ni kwa ban yi hado ba pinda kot ha kata ka kerdan ka ba pilong beriu man beriu. You